Limited nero eduke cholide ilikuwa toka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriria gatigati wekariguri ria bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganie wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Uya kima mwancho mwoligerali werrebu ya andonse soligerati egeta sen kiagatembe TV kionga kia mungusiri tukeliga lia lero lia Jumapili chitariki isato chomotyenyi ogatano na gatatu chomwaka oiga umbwe 2025 na ya namangana maye kionga chinsabire asenjira yo bwikira nunje ngongoro ko Aaron Ototo nyangiri gukonyoro tumwanjo murigali asensemo ya egeikaro kiagatembe tukulia lero nigo togochikoligereria anamono igoro yebyama igoro ya obo gose political petrol astokonyakona togochikonyara kubata gokonya na aso koligereria nsameyo amo na James Atandi yoligetie kero kyo bujumbe bwe bunge ya kitutu cha North na boigo omosike Samuel Apoko oyu oligetie kero kyo bujumbe ase bunge ya Nyaribali chache oyu boigo bete omwamsie wegwadi ya kyogoro atijitam ibere kene kyonga chinsebere senjera yobo ikeranu cyani ngongoro kwa Aaron Ototo nyangiri otokubwatarana kurante memenyerio nigo akorwa Wilson Makoli.
Mwachomo ligali kionga chinsebire toko chakane engana yogoichania korwa ase chinsemo chenyamaje nigo abamenyi chinsemo chobeso kina koro kyobo bwabo igoro yokoba nengiti ekolia chisese chinyinge ase orogongoruo nigo batebiro muna ekebengekyo nigo kialentre obwabo mono ase chinsemo cho nagoikera boniga nigo baboliri oboteneri bwa abanyanyimbo balia bechinsana gwasana nigati na konyara kaba bakobakonya goikera boniga nigo chingiti gose chisese gwetani kominesano chanyara kaba chigo itwa na egentekyo gose engiti yeta manyakaniti munago tumanyimori kito kire party copy bamenyi bense mu Nyagatare sublocation ya Nyachenge imenya machi bobasi ni go benyorira so muchano munene magega yekebengi getabanyakaniti gotiyita nabo yugo gochitigera chingo machinene chisese cyabo asorogongoruo buna toli igandoli no bwobo bonene sana ekogerege munyama no rugutara butuko ntuma etingana kiokororekana ekogero itire chiu chisese binyoroga iga esese gosine ya gatano ya itiro kendige gocha butuko kiacha ita chisese kianywa amanyinga kiari nenkoro bono twatwali do bwobo bonene kenyoreke tumanye tinga na abantu gegocha goita bono next no na abantu babo ire kogenda mugondo gotore no nicha kekogera ndo kumanyase kemenyete abantu bari kogenda mugondo no mbutuko no mwana gutuma mwana butuko yabeiro bwoba abamenyi bense mejo nigo boigo bakweresera ugusaga no konya ko bagoko baro okuo kwaireire umubaro bw'ekisese gwetani 15 cyanya ko bacigo saganwa nabo igo goitwa chingoro cyabo kurusigwa nabo igo amani yabo kurusigwa kurase imbere yabo ryo kisese cyogotigwa kiraire ase chimpara nabo igo chinsana ao batokonye sababu chisese igo chikulie guchinene cyoka nande chikulie ugoikeraga ege kuba go chigoro bono bune yege ko ege taboire gaiga ekalie gwe bigotia neli nindidiere nsalia lakini ege ogokuminarre enkoro no ere nsalia ege nteke giatalete iro bwoba bunanche ntukete chinchoke gasembo tukonkoli chinchoke ndakenyora onye kindense kiarenge njara tikendi eti igo nasabira serikali gage motokonye esese eri yaitumo inogaria osobia eri yanyorwe cha imetuoni eri yarenge mbalire naranyeligirie mbolete obwoba gento ngero giatokire gekoria chisese gegochibwata kiachirie bochinza chiabo tuko kiarusia amanyinga kianyu kiarusia ngoro kiari bono tobwata ngakonye gegokorera chisese igona kikeranyore mwanya bantu ngebatige kinkera banyora ngebatige kogera negento korage karatari de ya benadi asiaruse tigwe karetu gacha korie rugaiga igerire enyura amanyinga no yere nsaiga bone gendeke giatoira obwoba bakintu gotora chai tuoboire no gochikori gichingo tokwanda rusano chikori gingo esengencho no kegutara bono nigo bamenyerete obwobo bonene ebiro batamanyetie kerengo kyubobe ekebengie kyo kego chikunyara kuba gekobeka nyuma ye ekebengie kyo goitwa goseko bwatwa bono twari gusaba gaki onye mode ne chinguru cyokorigia egendeke mokenyore nturake manyana kiya kororoka na esengencho ntunturakero lakini egento toroche ne chisese buna chirire muna chikorusi kuchinkoro na amanyinga anywewe gaki mwari wanja moche motorigerie gendeke motokonye na turanyora obosibore esengencho nabo turarare njara tutachete kwangeni asai tutachete gotenya bobisa boberendi bwechingiri cyoro sana yani Kenya Wildlife Service ni go baenekirie buna ekebe ingekyo nekiamwabo echui na nigo abaganirie abamenyi bense imije kuba maiso na bateba buna lituko lya Jumaine nali bagochunya ko bagocha korora gosemba geiteke bengekyo gosego kebwata na okirania ase chinsemo chinsana cyabo ngori boterega tembe TV kurwa sensemo ya Nyachenge ime yabo basi akaunti ya Kisia Maritane nje Gilbert Kobi na okobolia nigo kwa rubuna gosoria scrapo inyare gosirwa na gosorigwa nonya na ase chisukuru gosoria yuo egokonya ase okomanya kolika amalieta ao niyo yagosorigwa aso mugani yamwo ime yomochie obosongo lituko lya lero Chenkoro Nelson Monyoro igombo aka scrapo kurwa scrapo yokurwa ibeno scrapo crap lero nigo twarenge gwaka ekemwe kwa national tournament yarenge ufanisi gaiga njeno yomo asa abantu bagwaka scrap kurusiga iga naende naranyore trophy aso gwako scrap nege mwengia niga gotosomige songo scrap ene taito montaso ame kiasi otatristionyale kuhyokulike gesongo naende tobe very keen as experience scrap yatokonyere twatalire Kenya sana to interactive n'abantu abangaini mona be country yeye yakugara intelligence yegotumika bono twagokire sana seri tukulia lero twakire sana I wanna nanyore position yengi ya sana naende
nigo tutaite twegeria abana scrap eye mpaka tonyire none school. I'm hoping, as I said, mcheza kwa ufutwa. Hope Harambee Stars will try and do something today. A lot of money is being wasted there, 600 million, which they are poor. They are playing today. Let's see whether they'll be able to do something. Let's support them. Otherwise, thank you very much. It's always a pleasure. This is a fantastic thing. By all standards. So, I don't know where the next tournament is, but trust me, we will be there. Na mokonyi bumurai wensa musika Professor Abraham Kithure Kindiki nigaboldia barai kolinda amangana korwa asemeno yabo kaukwana ase kansa ya Kabaratonjo ase kansa ya mweme ya Kabaratonjo ime ya kaunti ya Baringo. Kindiki nigatabuna nigo igati ya barai babere bakobwatuka chingwana chitali kogokia ekiranya kabachikobeka ensi ya Kenya asakon. Watu wengi hawafikirii male mambo ile maneno wanatoa iko na umuhimu gani. Naongea alafu nafikiria baadaye, badala ya kufikiria kabla ya kuongea. So tumesoma somo kubwa, mimi binafsi nimesaidika, and I thank God I came today to AIC Kabaratonjo because this message, hii message ambayo tumehubiriwa is my message kama kiongozi. This is my message as a leader. I must be careful. Kwa sababu kuongea sana unaweza hata pigiwa makofi, lakini baadaye wakati watu wafikirie ulikuwa unasema nini, unakuta kwamba umetia hasara kwa jamii ama hasara kwa taifa. So I just want to ask all of us to pray for our country, to stand together, to support our government, and pray that going forward our country will be peaceful and our country will remain united. Chinga kichecho mwancho moligerli nigo musike Kindiki amentabuna nigo erache kugendera nemero kusnika erache kugendera nemero bulyo ya yo gusira ebyombe murobuli yo manyakanete buna empowerment programs uyobeire gukoragwa na ero manyene na nigo beire gukorwanigwa anene mono n'abamiriria ba serikali. Hii mambo ya empowerment, mimi naona watu wengine wanaongea huko nje kwa sababu hawajui maana ya kusimama na wanabiashara wadogo huku mashinani. Na wacha niseme hivi, hii mchango ambao tunatoa pesa kidogo kidogo sio pesa pekee. Kuna program ya serikali ambaye sasa tunaanza mwaka huu inaitwa Nyota, ya kusaidia biashara ndogo ndogo haswa za vijana. Kila wodi tutatafuta biashara ndogo ndogo, biashara 70, na kila biashara ya hizo 70 kwa kila wodi sipate shilingi 50,000 ya kupanua biashara yao. Na ni biashara ndogo ndogo, biashara ya mama mboga, biashara ya kinyozi, biashara ya saloon, biashara ya mkokoteni, biashara ya bodaboda, kwa sababu sisi tunaamini ukiinua watu mashinani, hiyo ndio bottom up ya ukweli. Lakini tukingojea hiyo program ya Nyota ya pesa ya serikali, iko makosa gani sisi viongozi kukuja hapa na kutoa pesa kidogo yetu, na nyinyi vikundi mnatoa yenu, tuwaongezee stock, tuwaongezee ile pesa mnafanya nayo biashara? Iko makosa gani? Iko makosa? Iko makosa? Na omonogeli bunge nene omosike Moses Masika wetangura nigaruro kobolia buna omurai bwense mosike William Ruto aiwe chingaki elianya kabaga korera abakenya emiremo na mugendero korengane chira nyanto kabaga kolia kakwana litkolia lero chingaki ekerna amisa ase kansa St Paul Benedict Catholic parish ya Kopel yuere diocese ya Kericho wetangura nigwarera ekikerete serikali ya broad-based koroswa no murai bwense omosike William Ruto. Rais wetu pia katika mikakati ya kuunganisha wa Kenya, mnakumbuka wakati ule tuliyumba, nilitakana kuwa hapa, inji ikaanza kushake. Tukaketi kama viongozi tukasema sisi tulibishana na huyu mzee Raila, lakini haikuwa uadui. Rais Ruto 2007 alikuwa ODM na Raila. Kweli rongo?
hata nyinyi mkamuita Arap Mibei. 2013 mimi nilikuwa na Raila katika CORD. 2017 nilikuwa na yeye katika NASA. 2022 mimi nikaonea mbali, nikasema hapana, hii serikali naona nikiungana na William tunaweza kushinda. Na kutoka kule kwetu sisi ndio tuliangushia William Ratili ya kura. Kama hatungeingia mambo ingekuwa vingine, kwa sababu walikuwa wamevamia watu wazito. Lakini sasa tumekuja pamoja, kura si uadui, kura ni mabishano. Sasa tujenge nchi yetu. Raila ako broad based, ameleta watu wake wako kwa serikali. For the first time in the history of Kenya, waziri wa pesa anatoka hapa Nyanza. For the first time in the history of Kenya, Attorney General wa Kenya anatoka hapa Nyanza. Na tumeungana pamoja, tunasukuma gurudumu ya kujenga nchi yetu. Na hivyo ndivyo lazima ikue. Na historia inatuonyesha rais wa kwanza Mzee Kenyatta alisukuma miaka 15 bila kusumbuliwa. Mzee Moi alihangaishwa kidogo hapa na pale, lakini alisukuma miaka Chinga checho mwanju muligereri omutwe wetangura nigabugoria omwana omumura konyaraka bagakwagwa libaga ase emeroberi ya Butambe na nigo yarekana no mumura gutumwana mumura niganyaka bagakwebwa nebyombe gose ase bitambukiro biri konyaraka bikoimukirwa ase ense. Mimi ni champion ya watoto wavulana, kwa sababu kila nikienda na nimeona kielelezo hapa kwako, watoto wazuri wamecheza hapa na washukuru sana, hata nimewapa shilingi 10,000 hapa. Ni wasichana peke yake. Wavulana wako wapi? Na kila kanisa nikienda, wasichana wanacheza wazuri, wamevalishwa vizuri, wanaimba vizuri. Unapata kama watoto 20, wasichana 18, vijana 2, wasichana wanaenda huko, kijana anaenda huko. Let's also pay attention to the boy child. We had a movement, and it was correct, to bring the girl child to the fore. Sasa wasichana wamenawiri, wavulana wamepotea. Sasa hawa wasichana watapata wapi mabwana kama hamleti wavulana pia kuja kutembea na wao? Nataka nienda kanisa, kama watoto wanacheza 20, nione 10 wavulana, 10 wasichana. Sasa wanatembea pamoja, we mentor them, we make them understand what it means to na mwanchomo rigereri tuko lialero nigo ekansa ege Adventista ya chaka ebigutwa asenjere ya bene kusechi kambi asinsemu mulikito kiripatikobi nigekerna se kansa ya Mugunga goseke gutokia Mugunga asanyara kabaga gutwala ndio report rokobwatia nase chikambi icho mwaka uyu iga cyanya ko bati gutwara team guse ringana rinene great controversy ase twatara ase kanisa ya Mugunga twamunyora umupastor Evans Kembero Ngondi oyora amarandi asense miyu na akoreresera ububigwanya ko aboko barro kurwasa matemu saitani ujasa umutima ko basinya sae akero tokuriria wonaiga amatuka yega tule state Kenyere abekorekana ko bere nkomu akieko gerokora umuikoro chengambuya tunyara ko tukwonera abantu amangana yega maya ngano nyetokora ebintu bire bikong economy esinyete marwire kisegi megomo ya kira chingaki nabana gote ya Kenya nga oyo bwie korato obobwi oyo bwie katwanya orumutumuka sare nyaka twenda ase Yesu Kristo ano twanya orutumuko lakini ebinde natunyakolera abarayi tokaleki mbago to mutumuko umupasta onde Joyce Nyagaka nere naresera umuchakano bw'isegi enene gati ya saitani na nyasaye boronge after that Lucifer had been assigned ati niraba malaika once and he was honored ekinikiaye akorekana kwaye ibali ingekima na mpipe. That is the origin of the controversy. Abunoisiria chakiriti anapengua kwa wenye bantu umbaji. Hakuna kitu ulioletea shetani
Sasa kutoka kwa Biblia Swahili. Wivu ndamama, wamesema ni ndamama. Yaani wivu wa ajabu ulitokezea kwa umbaji wa mwanadamu. Ndio manyanga naye ogere ogotungwa kwa muntu na kukuagere shetani akawa na hiyo wivu ya kusema kwa nini sikuwekwa kwa hiyo komiti. Joyce Nyagaka na akana gutumikibwe ibinyasaye bike nabo igo gutwara ibintu bire mamincha na nyasaye nabo igo gusasima kwaye. There are some women here today this morning. Bakikirita bani this morning. Mwana tabi kwa garamba na toraria. Mkajaga ucha. Ese kambiata kusibalikani. Lakini nari na kanyasa. Na kukalipwa so manga nyasaye yabo tebala rusi nyasaye everyday. God doesn't compete. Wivu ambao unasumbua ulimwengu, the origin of jealousy. Yaani mchangamano kutoka kule huko andikwana. That is the introduction part. I want to say that the great controversy is that man was created without the knowledge of Lucifer, who is now Satan. And that is why Migale shetani kutuhi. Na tutafuta usiku na mchana. Chikambi cy'umwaka uyu iga nigo kiri na ekirenga kya great controversy yigucunywa kwage kwererwa na koleta abantu angena nyasaye kurwa samatemu wa saitani weterano gumusingi bwo gusari kwaye kurwa igoro kuri Boterega Tembe TV kurwa sensemo ya Mugonga Marita Nincho Gilbert Kobi. Na umanjumo rigalia sensemo ye chigosoli litukolia lero nigo ebiminano bia chani bia chaka asensi ya Kenya chaka ebiminano bia senjira bene atyanya ko goikera goikora ATM ya DRC Congo egolia yamo asirigena halia sagoro gosorenya ko gosarigwa asegeti kya Moi Sports Center Kasarani gosarigwa nya ko goikeranwa amono muraibwense omoske William Samoei Ruto uibo igonya takabaga kolira muna ekere timu eranya kabage kobuga ni garanya kabage kurwa milioni yamo gochia sekera omogosoli nabo milioni yamo gochia se olio nyara kaba aga kobuga gosoli nyaka baga kobeka igoli na litukolia lero uyo nyaka baga kobeka igoli bya kurunga Austin Odhiambo oyo bange pamaitamna a Rolls Royce. The Rolls Royce gets the ball perfectly well, steps 1 and 2 and lays it perfectly past the keeper. A good run from Sakwa, collected by Odhiambo Rolls Royce and struck into the back of the net. The Kenyans can afford to celebrate, and for DRC they had actually packed the game perfectly well, but finally it was a Rolls Royce that broke their hearts here. Kenya 1, DRC 0. Odhiambo, very good finish. Well, shortly the referee will be blowing the whistle. Mwanjo moligarali ko ikrabo na to ko rekyo ngachi nsebera senjera bo kranu ko lento to ko chiare kranu tole amo nege ikaro kia gete belit ko lialero asto ko jana ko ba to ko kwana na gosanga na James Atandi ko yoligeti ekaro kyo bajumbe ase bunge ya Kitutu Chache North na boigo Samuel Apoko o yunero ligeti ekaro kyo bajumbe ase bunge ya Nyaribari Chache boigo obete umamsi ebe godi ya Kyogoro atchindo nebire abasika obabere nigo to buchikonya ba to kubata nambaro kuligeria lia gante kone kwa ase ensemo ya siasa ime na isiko ya gusigo to sko chali ningo kwaro ni toto nyangiri oto waterna konte bimenyelio niga kor kwa Wilson Makoli. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete
Showroom yetu nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerorera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings